Mu mateka ya Afurika hari abayobozi bazamutse bavuye hasi cyane bakagera ku butegetsi bukomeye cyane, ariko ubuzima bwabo bukarangira mu buryo bubabaje kurusha uko umuntu yabitekereza. Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru ya Samuel Kenyon Doe, umusirikare woroheje wari waravukiye mu cyaro gito cya Liberia. Aza gukora kudeta yahinduye amateka y'igihugu cyose, aba perezida wa mbere kavukire wa Liberia, ariko nyuma aza kugwa mu mutego wawe yahoze ayobora. Apfa urupfu rwafashwe amashusho isi yose ireba. Ese Samuel Doe yari intwari yarwaniye uburenganzira bw'abaturage, cyangwa yari umunyagitugu washyize igihugu mu mwijima? Ni gute umusirikare ufite ipeti rya Master Sergeant yashoboye gukuraho ubutegetsi bwari bumaze imyaka 133? Kuki Amerika yamushyigikiye cyane? Ni iki cyatumye abaturage bamuhinduka? Kandi ni gute byarangiye afashwe akicurwa agashinyaguro imbere ya kamera? Iyi ni inkuru yuzuye amarira ubutegetsi, intambara, amacakubiri n'amasomo akomeye ku bayobozi bose ba Afurika. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Samuel Kenyon Doe yavukiye mu mudugudu wa Tuzon muri Liberia tariki ya 6 Gicurasi 1951. Yakomokaga mu bwoko bw'Abaklahene, mumwe mu moko y'imbere mu gihugu. Icyo gihe Liberia yari yobowe n'itsinda ry'abitwa American Liberians. Aba bakomoka ku bahoze ari abacakara bavuye muri Amerika. Nubwo bari bake cyane, nibo bari bafite ubutegetsi bwose kuva igihugu cyabona ubwigenge mu 1847. Mu gihe abaturage kavukire barengaga 95% by'abaturage, ubutegetsi bari mu maboko y'itsinda rito cyane. Abaturage benshi bumvaga bahejwe kandi badafite ijambo. Doe yize amashuri make cyane, nyuma yinjira mu gisirikare afite imyaka 18. Mu myaka yakurikiyeho yagiye azamurwa mu ntera kugeza ageze ku ipeti rya Master Sergeant. Nta muntu n'umwe watekerezaga ko uyu musirikare muto azaba perezida wa Liberia. Mu rukerera rwa tariki ya 12 Mata 1980, Samuel Doe n'abasirikare be bagabye igitero ku ngoro ya Perezida William Tobert. Perezida Tobert yarishwe muri iyo kudeta. Mu minsi mike yakurikiyeho, abayobozi bakomeye b'ubutegetsi bwa kera barafashwe bajyanwa mu nyanja ya Monrovia baricwa imbere y'imbaga y'abaturage. Aya mashusho yatunguye isi yose. Nyuma y'iyo kudeta, imyaka 133 y'ubutegetsi bwa American Liberians yahise irangira. Ku nshuro ya mbere mu mateka ya Liberia, perezida yari umuntu kavukire. Abaturage barishimye cyane, batekereza ko igihe cy'impinduka nyazo kigeze. Icyo gihe isi yari iri mu ntambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Doe yahise ahitamo gushyigikira Amerika. Yaciye umubano na Soviet Union, yemera ko Amerika ikoresha ibyambo n'ibibuga by'indege bya Liberia. Kubera iyo mpamvu, Amerika yatangiye kumuha amafaranga menshi n'inkunga za gisirikare. Mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwe, Liberia yabaye umwe mu bafatanyabikorwa ba Amerika bakomeye muri Afurika y'Uburengerazuba. Doe yasezeranije abaturage demokarasi, iterambere n'uburinganire. Yandikishije itegeko nshinga rishya. Mu mwaka w'1945 hakozwe amatora ya perezida, ariko ayo matora yahise avugwaho uburiganya bukomeye cyane. Abenshi bemezaga ko uwitwa Jackson Doe ari we wari watsinze aya matora nyakuri, ariko Samuel Doe yatangaje ko ari we wegukanye amajwi 51%. Ibihugu byinshi by'indorerezi mpuzamahanga byatangaje ko aya matora atari inyangamugayo. Nyuma y'amatora, abatavuga rumwe nawe batangiye gufungwa, gukubitwa no kwicwa. Abanyeshuri bo muri kaminuza ya Liberia batangiye kwigaragambya. Ibinyamakuru byinshi byarafunzwe. Abantu benshi batangira gutinya kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Doe yatangiye gushyira abo mu bwoko bwe bw'Abaklahene mu myanya ikomeye ya leta n'igisirikare. Ibyo byatumye andi moko atangira kumurakarira cyane. Ku itariki ya 24 Ukuboza 1949, umugabo witwaga Charles Taylor yambutse umupaka avuye muri Cote d'Ivoire ayoboye umutwe w'inyeshyamba. Intego ye yari imwe gusa: gukuraho Samuel Doe ku butegetsi. Mu mezi make gusa, igihugu cyose cyahindutse ikibuga cy'intambara. Ingabo za leta, inyeshyamba n'imitwe itandukanye byatangiye kurwana. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi barapfuye. Ku itariki ya 9 Nzeri 1990, Samuel Doe yagiye ku cyicaro cy'ingabo za Ekomoji i Monrovia. Yari yatumiwe na General Kaino wari uyoboye izo ngabo, amwizeza umutekano ndetse ko bashobora kuganira ku kibazo cy'intambara yari imaze gufata igihugu. Icyo gihe Doe yari amaze gutakaza ibice byinshi by'igihugu. Inyeshyamba za Charles Taylor zari zegereje umurwa mukuru. Hari abasesenguzi bavuga ko Doe yari agiye gushaka ubufasha bwa gisirikare no kuganira ku buryo bwo gukomeza kugenzura Monrovia. Ariko igihe yahageraga, ibintu byarahindutse. Inyeshyamba za Prince Johnson zageze aho hantu zitunguranye. Zirusha imbaraga barindaga aho hantu
abarinzi ba Do baricwa, abandi bamburwa intwaro, nawe araswa ku kuguru arafatwa. Igitangaje ni uko benshi kugeza n'ubu bakibaza niba yari umutego cyangwa niba byari impanuka y'umutekano. Hari amateka atandukanye ku ruhare rw'abari bayoboye Ekomoji icyo gihe, ariko ikizwi neza ni uko Do yari yagiye aho yizeye ko ari ahantu hatekanye kandi ko adashobora gufatirwa n'inyeshyamba. Nicyo cyatumye ifatwa rye ritungura abantu benshi, kuko perezida wari ukiri ku butegetsi yafatiwe mu kigo cy'abari baje kubungabunga amahoro. Yajyanywe ku kigo cya Prince Johnson, aho niho yatangiriye amasaha ya nyuma y'ubuzima bwe. Mu gihe cy'amasaha menshi yakorewe iyicarubozo rikomeye cyane. Yaciwe amatwi, acibwa ibiganza, akururwa amazuru ndetse kugera no ku bugabo. Amaherezo Samuel Doe yishwe tariki ya 9 Nzeri 1990 afite imyaka 39 gusa. Urupfu rwe rwafashwe amashusho maze rukwira isi yose. Samuel Doe azahora ari umwe mu bantu bavugisha benshi mu mateka ya Liberia. Hari abamufata nk'umuntu waharaniye guha abaturage kavukira ijambo nyuma y'imyaka irenga 100 n'ivangura. Hari n'abamufata nk'umunyagitugu washyize igihugu mu mwijima, amacakubiri n'intambara. Ariko ikintu kimwe umuntu atahakana, Samuel Doe yahinduye amateka ya Liberia kurusha abandi bayobozi benshi bamubanjirije. Kuva ku mwana wo mu mudugudu muto wa Tuzon kugeza kuri perezida wa Liberia, hanyuma akarangiza ubuzima bwe mu buryo bwatunguye isi yose, inkuru ye iracyari imwe mu nkuru zikomeye kandi zibabaje Afurika itazibagirwa. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ciao ciao.